Halo perlok hakani kupor tengah kuat ban saya pi yaitu bom lang ban hama ban mare henry hakani kelas momen te sastio dang don por hi ban penhiar kumbasi sa menit dang don por hi ban penhiar ban pen kam pen dunai kupor jong pi lahi henry habang apik te kawe ngan penggemar pi ba pen subscribe ban like video jonga henry habang apik habang abu ya ka video jonga hapo YouTube henry pi pempo yang ngatang sia jar view ni araja thong ta lakun henry ngayo iba pim tere suban page bang ale repetition man kasngi tarai dan ni kumtam deng bang kasngi henry don hi ke bang kul dauru henry hagani ketiyo wala dep temonde ngale repetition bat ka Tuesday ngale syariat bat haka Wednesday kitu ki perlok ki marak san kilometer ngaruk ma san kilometer ngamare san kilometer bat ka bat Thursday ngale repetition biang bat ka Friday ri ngile san kilometer ndai manga ndai itu ki bai ki dai ba kitu ki peliar last moment dai nga tengah race badu Sunday te ba ka Saturday ki kam duna ka practice ba kam la ban mare ha ka Sunday 5 kilometer temta pila sai te ban don por su ban lek long ron kumba khasan ne 8 kilometer 10 kilometer don por su ada pilek ro pin pangse ba pin sitom ba ka pin la pilek ru kan pin sitom ya pi kamen toy su hendai ba henry ba ka babiang ipi ban le te dei ka pin le speed walk out ka speed walk out ba pin le ban le ban pi kamla ba ban pen dunai ke menit jong pi kumbai 10 menit sestio ro dang sitio dang la ban pen dunai 10 menit artio pi yo om practice la ban pen dunai 10 menit artio menit pi la ban pen dunai menit la pi le speed walk out le dak ba beang ken dak ba be di suya be ke menit om dei ba su mare kom tu su let aga speed walk out kat ka ba pi kwa ban le aspa laspa sauspa sanspa ni isi kilometer ru long he tang hadu ban dadap san kilometer pi de ban le la di pi le la pi le speed walk out kumba si kilometer te pi di haban le kumba sansen te la pi le aspa te kabasuk bahaya pi ban le te de ban le kamrit kumba sauspa nin ruspa bakit pa pin kam speed handa suya be ya kemenit ken om dai ban su I full speed om dai ban su mare kum to kum ne I full speed te tang kata hi bala pi ban change ka por handa de pi le gi ai tem la su re la pi la le long ron le slow run man kum ta te la su re ban pen her mo te kawe ru ban kam hai pi syariat om dai ban su mare kum tu nyom de tang slow run handa de ban ai syariat ru om dai ru ban su le slow kum tu nyom su ai ken ngaru menin ngale syariat te meni tengah ai san kilometer tang tai te se le bha ban practice dang don por hi ban pendunai ke por tang 10 menit Kemar itu ba dang day besu Desember te kamla bah hi ban penduna te ada pi praktis bah ha khat khandai sepo te pi la bah ban penhir pendunai menit ban pendunai ya khat khandai te kam jar hi ban poi khat pra kam jar te like and subscribe my channel mo